Nona uvielong phere me mea ke so nang ke klang phai du pi khangjang lo la so long tong se kot pen se ke lang pon thek the pen ke su kyun e jok apran ke dam nang poseda me a phai du pik lo la son se ke dam tang suri hini ra kre sir ke paning kan covid 19 na ke so pir thia dang kang dang thi ba jok ki thi ke jang a phai seta me du pik an lo India ader long seta me covid ke so kuti please so se bang hu bang phiatum kachi undun dolo labang so ke so kang dang pon boma por ho tong se kot pen vaccines selam dun si rahada phan government pen setami ke pachatang ejila pen ke pali ejia phan kabor I setami padolo lapen asai setami kichu na sonsi ang thek klang pondo penanga na por phan ke covid ke so longa bang ave sonsi dulo lapen labang so ke so avur jut et loposi rara tum setami kamathalo Bon setami pini arni labang so ke so pir theang kangalong do iglang lapen ingdang bom lang lason si India der long setami put hot nang chirui thusi akimi bangsuri isira pharo isira thomke prapli mate 1134 aphai an kesu long thulok lo kado kabe pangrum pet pen suri droxy societ an aphai kleng pontang lo India der long suri hini ra kresir ke pen chenglok non an Kuti plira lak pikebra trogra suri sirkebra nerkebra pharo isira krener kep mate 4 crore 46 lakhs 98,118 an labang so ki so cholong ponlo lapen laswang bong pen kithi ge janga phai lake lak phora suri thom kebra pharo nerkebra ke thom mate 5 lakhs 30,813 an dolo labang so ke so ke long atum se ka chelang pon pen kuti plira lak plikebra isia phai ke mi pon thu setami dolo Ghonta isiang bongsi government hospital along lak isi so se covid test setami padolo India government health ministry website ateng pen ke paklang pona tengke pinier ni an kuti pharo hinira ingkoi so se covid vaccine dose raralong ke palipon dolo Government ahin pen labang so phuthak RDP don se kenang sot ke claim ke dam nang ji do an setami cherok tok pen si dolo lapen labang so ke so ke pangdang pon long le de ja phan sai setami claim pon bom lo National Desk Report, Karbiang Long Live.